бо арзи салом ва дуруди бепоён хизмати ҳамаи дӯстон ва ҳамроҳони азиз. имрӯз мо қасд дорем так-таке аз моторҳои такфазара, яъне моторҳои якфазае ки мо қаблан ҳам дар борашон маълумоти кӯтоҳ додагӣ будем, ба якдигар онҳоро баррасӣ кунем ва бинем ки онҳо байни якдигар чӣ фарқият доранд ва чӣ гуна аз чӣ қисматҳо иборатанд ва чӣ гуна тарзи кор доранд, дар куҷо истифода мешаванд ва мо онҳоро аз якдигар бо кадом аломатҳошон фарқ кунем ва тарзи кори онҳо бигӯем ва як маълумоти кӯтоҳ аз шинохти ҳамаи навъҳои моторҳои такфаза дошта бошем. хоб мо як ҷадвал доштем, агар ҷадвали дастабандии моторҳои такфаза доштем ки дар он ҷо маъмултаринашон ҳамин 6 намуд моторҳои такфаза буд ва аз байни инҳо мо ҳамин 5 намуд моторҳои такфазара, яъне моторҳои такфаза бо фази шикаста, конденсатори доим, конденсатори роҳандозӣ, конденсатори корӣ ва қутби чокдора ба якдигар мебинем. хоб якумин моторе ки мо қасд дорем дар бахши ҳамин моторҳои такфаза бо якдигар баррасӣ кунем, ин мотори илқоии такфаза, яъне ҳамон single phase split phase мотор, яъне мотори илқоии такфаза бо фази шикаста, яъне як мафҳуми дигар дар ин ҷо аст split phase, яъне фази шикаста. яъне ин чӣ маънӣ дорад ва ина бо якдигар баррасӣ мекунем. хоб мо дар бахши моторҳои такфаза гуфтагӣ будем ки моторҳои такфазаи мо, яъне якфазаи мо аз манбаъшон ҳам ҳатман ҳамон 220 худмон аст, яъне шабакаи мо бошад агар 220 аст ва аз ду симпеч иборат буданд. якта симпечи ном дошт симпечи аслӣ ё ки корӣ мегӯем ва дигараш ҳам ном дошт симпечи кӯмакӣ ё ки симпечи роҳандозиш мегӯем. яъне ду симпечи асосӣ дорем ки инҳоро бо якдигар омехта бояд ки накунем, чунки муҳимтарин бахше ки дар ҳамин моторҳои такфаза аст ин симпечҳошон аст ва шумо аз ҳамин ҷиҳат метавонед ҳамаи маълумотҳоро дастрас кунед. хоб мотори илқоӣ бо фази шикаста мисли ҳамон дигар моторҳо аз симпечи роҳандозӣ, инам аз симпечи роҳандозӣ яъне кӯмакӣ бо муқовимати фарқкунанда аз симпечи аслӣ ҳатман муқовиматаш фарқ мекунад бо мақсади ҳосил намудани ихтилофи фаз. мо дар моторҳои такфаза гуфтагӣ будем ки мақсади дусимпеча кардани моторҳои такфаза ин ихтилофи фаз ба вуҷуд овардан аст, чунки мо ниёз ба гаштовар дорем, яъне ҳамон лаҳзаи аввал бояд мотора роҳандозӣ кунем. дар ин ҷо ихтилофи фаз ҳатман 90 дараҷа нест ва майдони магнитиси ҳам мувозин нест, яъне ҳамон муқовиматҳошон ҳам якхел нестанд, чунки агар якхела бошад мо ихтилофи фаз ба вуҷуд овардан наметавонем ва ин боис мегардад ки нисбат ба моторҳои такфаза гаштовари поин дошта бошанд, яъне ҳамин моторҳо бо фази шикаста нисбати дигар моторҳо баъдан ҳам мебинем ки гаштовари поинтар доранд. хоб моторҳои такфаза бо фази шикаста аз қисмҳои зерин иборатанд. ҳатман статор, яъне симпеч дар он ҷо ҳаст ва дар дохили ҳамин статор инҷо бинед мо ду то симпеч дорем. якишам симпечи аслӣ аст, ҳамон симпечи боз коришам мегӯем ва як симпечи дигаре ки мо дорем ин симпечи роҳандозӣ ё ки кӯмакишам мегӯем. яъне ин ду терми дар ҳар ҷо бо номҳои гуногун ҳастанд. аз ҳамин ҷиҳат мисол куҷое ки бошад бояд аз якдигар инҳоро фарқ кунем. хоб ҳамин ранги кабуде ки дар ин ҷо мо мебинем ин симпечи кори аслӣ, яъне ҳамон асоситарин симпеч аст ва ранги сурхам симпечи кӯмакӣ аст, ҳамон симпечи роҳандозӣ ва роторушам ҳатман аз намуди қафассанҷобӣ аст ки дохили ротор бинед як чизи иловагӣ дар пушти ҳамин ротор аст. ин ном дорад калиди греза аз марказ, яъне намебинем ки ин барои чӣ лозим аст калиди греза аз марказ. хоб ин ҷо ҳам нақшаи чӣ гуна кор кардани ҳамин моторҳои такфаза бо фази шикаста аст. ин ҷо мотори ин симпечи асосӣ аст, ҳамон кори аст ва инам симпечи роҳандозӣ. ин аз лаҳзаи аввал бо муддати замон инҷо бинед чӣ гуна замоне ки ротори мо чархиша оғоз мекунад, яъне аз ҳолати якум, дуюм, сеюм, бинед ки чӣ гуна
вобаста ба ҳамин майдонҳои магнитие ки мо доштем, ҳам симпечи аслӣ ва ҳам симпечи кӯмакӣ ё ки ҳамон корӣ ва роҳандозӣ, бинед ки чӣ гуна ротори мо гардиша яъне чархидана оғоз мекунад. خب در بخش سیمپچو ما گفتگی بودیم که سیمپچ کاری، این سیمپچی همون اصلی که گفتگی بودیم سیمپچ است که دائما در مدار است، یعنی اساسی ترین سیمپچ است که موتور تک‌فضای ما با همین سیمپچ کار میکنه. و برای گشتاور حاصل کردن اگر موتور تک‌فضا را بینیم، اگر ما سیمپچ اصلیش جدا کنیم از سیمپچ راه اندازی، ما فقط با دادن منبع به سیمپچ اصلی همون کاری، یعنی منبعش اگر همون 220 به همین سیمپچ اگر یعنی این گونه اگر منبع تیم، اگر با دست خودمون اگر روتور یک چرخش چی به طرف چپ چی به طرف راست اگر باشد یک چرخش انجام دهیم، موتور ما راه اندازی میشد و گشتن همون گشتاوری که نیاز داشت از طرف ما با اون میرد و موتور با کاری خودش آغاز میکنه. و اگر با قطع کنیم با گشته به طرف مقابل اگر یک یاردم کنیم، موتور ما با اون سمت مقابل با چرخیدن آغاز میکنه. خب در بخش سیمپچ ما باز از یک سیمپچی کمکی دیگه در اینجا، یعنی سیمپچی راه اندازیش هم میگیم، بهره میگیریم، یعنی نیاز داریم به همین سیمپچ که این نوع موتورها خیلی گشتاوری پایین دارن و همین سیمپچی راه اندازی، یعنی همین سیمپچی کمکی ما زمانی که ما موتور را منبعش وصل میکنیم با استفاده از همین کلید گریز از مرکز لحظه اول وصله، یعنی همین سیمپچی کمکی ما وصله و موتور زمانی که با 75% از سرعت نومیش میرسه، یعنی قریب به همون سرعت نومی که در موتورات به همون میرسد، همین کلید قطع میشه، یعنی همین کلید قطع میشود و این سیمپچی همین سیمپچی کمکی یا که هم راه اندازی ما از مدار قطع میشود. یعنی از همین جهت این موتور ما را میگن موتور تک‌فضا با فاز شکسته. یعنی اینجا هم در بخش این نقشش هم اگر بینیم طرز کاری همون کلید گریز از مرکز، یعنی این سیمپچی اصلی است، همون کبودی که رنگ کبودی که بود همون است، این سیمپچی اصلی ماست که دائم به منبع وصله و زمانی که سرعت با 75% از سرعت نومی می شود این کلید قطع می شود و این سیمپچی کمکی هم راه اندازی ما را از مدار قطع میکنه. خب در اینجا هم نقشه وابستگی مامنت همون گشتاور ما گفتگی بودیم، همون لحظه اولی که موتور باید راه اندازی شود، یعنی قوه اولینی که وقتی که ما موتور منبع را وصل میکنیم همون قوه اساسی که باید موتور ما راه اندازی شود همون میگن گشتاور. خب مامنت با زبان روسی شد. خب وابستگیش در اینجا بینیم. زمانی که ما اول راه اندازی میکنیم گشتاورش یک کم پایین تر است و زمانی که تو 75% اینجا 75% است، قریب تخمینا اینجا 60 بینید میبیاد و اینجا هم 75% از سرعت نومی اینجا میرسد، یعنی همین قسمت کلید گریز از مرکز این قطع میشد، این وصل بود قطع میشد و سیمپچی کمکی همون راه اندازی ما از مدار قطع میشود و باز موتور ما به همون سرعت نومیش عمل میکند. خب در اینجا ببینید زمانی که موتور ما تا 100% از سرعت نومیش اگر میرسد خیلی هم ما گشتاوری پایین داریم، یعنی موتور تک‌فضا یک مشکلی دارن، همین بحثی همین گشتاور است، همین مومنت است که خیلی هم مومنتی پایین دارن. اما باز بر نظر همین مشکلاتی که در موتور تک‌فضا خصوصا در موتور فاز شیک هستم معمولا خیلی جایی هست که از این نوع موتورها استفاده میکنیم و بعدا هم اونجا جدول داریم که همین موتور تک‌فضا با فاز شیک هست در کجا استفاده میشود. یعنی شما زمان دیدید که یک موتوری دارید که در اونجا نه یگون کاندنساتور یگون هیچ چیز نیست، فقط وقتی که سیمپچوش هم میبینید بسیار از موردها یعنی همین قسمت با دیگر یک جویا میکنن و در اصل اگر که ما موتور تک‌فضا را بینیم ما باید 4 سیم داشتگی باشیم، اما بعضا هم همون یک سیم همونا
ба якдигар якҷоя мекунанд, яъне ҳамин сима якҷоя мекунанд. ҷо мо нақша ба фикрам ки доштем. инҷо ин ҳамин L1 ки дар инҷо ҳаст, яъне аз мо ҳатман ин бигзорем мо н кунем, чунки ин дигар стандарт аст. Инам L1 ёки L2 фарқ надорад. яъне аз инҷо як сим дорем ва аз инҷо ду сими дигар аст. ва ҳамин калиди гурез аз марказ, яъне ҳамин калид танҳо ин гуна нест. мисол ҳаст калидое ки бо электронӣ аст, реле электронӣ аст ва замоне ки бо ҳамон суръати 75% ки мерасад, ҳамин симпеч қатъ мешавад. ва замоне ки шумо мебинед ки дар он мотори шумо ягон конденсатор ёки ягон чизи иловагӣ нест, фақат симпечаш ҳамин нав ҳастанд ва манбаъш ҳам такфаза аст, яъне ҳамон шиддати хидмат 220 волта, яъне шумо ҳатман бояд мушаххас кунед ки ҳамин навъи мотори шумо мотори такфаза бо фази шикаста аст.